وەزیرێ دادەیە ئەمریکا دەبێژە پەیامên تویتەرێن سەرۆکی کارێ وی bi zehmet dêxin. Tevî bendkirina fermî lê xetenekirina kiçan li Kînya didomîne. û Valentine's Day li tevaya aşiqan pîroz be. سلااف و ڕێزوهێڤین دەما خۆش دەگەل کورد کۆنەکشن ji dengê Amerîka li Washington. لە منیشەوە سەڵاوتان لێبێت و بەخێر بێنەوە بۆ بەرنامەی کورد کۆنێکشن. ڕایەدارên siyasî û قوماندارên leşkerî yên welatên seranserî cîhanê li bajarê Mûnix Münşinê Almanya digane hev ji bo konferansê ewlehiya cîhanê îro eyn dest pê dike. Rewşa neewle ji Îranê heya Hong Kong ji Ukrayn heta Lîbya xemawan ya serekeye. باسکردنی کێشە ئاسایشیەکانی جیهان هاوکاتە لەگەڵ بەرپابوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا و باری تەنگەتاوی پاراستنی ژینگەی جیهانی کە لەم راپۆرتەدا دەیبیستن. Analîst Elizabeth Brow dibêje Amerîka şandek mezin dişîne Münihê digel Wezîrê Parastinê Mark Esper û Wezîrê Derve Mark Pompeo û ew jî nîşaneke Washington dixwaze rêya bergîliyên ku Washington ji niqaşan dûr dikeve bigire. Bi rastî vê gavê Amerîka dest pê kiriye ku rêhanenên xwe yên herî mezin yên leşkerî di çarîka sed salê da li Ewropa pêk bîne. Wê ca pêwîst e em vê ji bîr nekin gava em behsa dûrkeftin an jî qutbûna Amerîka ji Ewropa dikin. Piştî ku di destpêka salê de Amerîka General Qasim Süleymanî kuştî û di Bersivê da Îranê êrişên hewayî birin ser bingehên Amerîka û leşkerê Îranê balafirek rêvîngan ya Ukrayna bêdestî Xistixarê diyare ku nîqaşên herî mezinên Amerîka li Münihê dê li gel Îranê bît. Belê mêwandarê konferansê Wolfgang Ischinger hêvî dike ku konferans ji bo rêkeftina navwîkî ya Îranê bingehekê pêşniyar bike. An ihm festzuhalten, aber darauf aufzubauen. Ragirtina wê û berfirehkirina wê bi rêya gotûbêjan li ser sîstema balîstîk, avakirina ewlehiya herêmî, şerê dijî terorîzmê, ma Îran dikare alîkariya Hizbullahê berde, pirsgirêk ew e û pirsgirêkên wisa. Kuştina Süleymanî li ser axab Iraqê bû sedama kardana Bexdayê. Parlamentoya Iraqê ji bo derxistina 5,000 leşkerên Emerîkî ji vî welatî da deng da. NATO ji bo perwerdehiya hêzên Iraqê ku şerê dijî Dewleta İslamî dikin nîqaşan dike. û Wezîrê Parastinê Mark Esper herwekî wî ser rêya xwe bo Ewropa jê nûçegehanan ra gotî ev bi vê pêşniyarî keyfxweş e. Li ser wê astê ku NATO bikare hebûna Amerîka balans bike û ew ji rêya bo me wekî ku hênê hêzên xwe bînin malê. Pevçûna li Sûriyê herêma rojhilata navîn berdewam alûz dike. Digel hişyariya Enqere ya ku tolvekirina dijî Dimeşqê ji ber kuştina leşkerî Tirkiye wê heftiyê da. Alûzî û şerê Libyayê jî rojava serekeyê Ewropayê ye. Hêvî heye ku danistandanên aştiyê li Afganistanê pêş ve biçin. Digel raporên ku dibêjin dibe ku Amerîka û Taliban nêzîkî rêkeftinekê bin. Wezîrê Derve yê Çînê dibin siya belavbûna koronavirusa beşdarî konferansê dibe. Protestoyên bo demokrasiyê li Hong Kongê û hevildanên Amerîkî ji bo rawestandina pêşveçûna fîrmaya Çînî Huawei. Di vê navbeyinê da piştgiriya Rusyayê ji bo hêzên serhildayan li rojhilatê Ukraynayê nekûkiyên digel Ewropayê berdewam dike. Wan rojan e Fransayê bangaziya gotûbêja digel Moskowayê kir. Many Central and Eastern Europeans would be very concerned. Gelek Ewropiyên navendî û rojhilatî ew ê pir xemgîn bin. Di demek ku tansiyona dinyayê bilind dibêt, rêberên ji seranserê dinyayê dê li vê hotelê li navbenda Münihê bicivin. Diyar e ku sê rojan danûstandanên dijwar dê çêbin. Şerê Idlibê bûye girêhêka aloziyên Sûriyê ji bilî ku hêzên hikûmeta Sûrî opozisyonê li wir şer dikin, hêzên Tirkiye û Rûsî jî beşdarî şerên li ser vî bajarî ne. Amerîka bişandina pêşvenerê taybet balyos James Jeffrey ji bo Tirkiye piştevaniya xwe ji Tirkiya ra nîşan dide û ku ew li behiya serbazên Tirk ku ji aliyê hêzên rejima Sûrî ve hatine kuştin amade dibe. Gelo ev rewş beref kudrê diçe Azad Kubanî siyasetmedar û endamêberî Perlemanê Sûrî bi me rêyeka Azad gelkî bi xêr hatî. Ev tibînî rejima Sûrî bi alîkariya Rûsya dixwazin Idlib bigirin û biryar da nebigirin. Eger girt wê çi çi be wê çi be û Tirkiye wê çi bike?
برای قال لك داون صندر ما بين تركيا وإيران وروسيا ذهبوا جبوا إدلب بدس حكوماتها كيف وتروران تركيا جبركي دمان دا كوانج بردرخيني أبدي سالن قفت شد به شر پیش تا پاش شد به تركيا أو كاران نكون بكرة تركيا بيجي أونا التزام نبو اتفاقية أونا جي روسيا وسوريا بتركيا التزام نبو ودست وبشكرن دان تروستان اللي يبدو إن هوا ما هي داوي روسيا وسوريا شرخ وخورد كرن وبيشتا شون دور ادلبه ودور حلبه حتى قش درجه ضد دربسه دربان ارتش تركي خصن وان كشتون شكرن ده بيجي فاش شر تاريخ كسي دربان عسكري تركي سر عرض سوري هاتنا كشتن داون صندنا باللز ما بين تركي روسي شدبن وحتى انها انجام ندن حتى انها شرقي جران هر شهر بارشاد به يعني شهر هاي الدورة باجر هاي خلقي باجر درفن لي بسيارة ما أول ويتشي با يعني سوريا دي خوازة كنترول أخوار سر ولاتي خوبك أدلب هريمة كوية تركيا يتشي بكن حتى ريهرو سوريا وروسيا أرمانجا خوانا قرن پیشا دارن وتركيا وجروب يخوي ترول او ناجي حاضري خو كن او شرط كنا ده انجام پیش دا انسان مدني سيفيل درفنتن كشتن و او شر بردوامه ل ام بين دو وجه داوي اگر روسي جديت به و تركي پاش تفكر بله باشكاك عزت امريكا ديار ما رجع صداصت پشتواني لتركيا دكا باليوزي تايبتي سوريا جيمس جيفري نهال تركيا باشكري دي بيجي پشتواني لوانا دكا تشاو فينا دبيني تشاو رول تركيا دبيني دي مسألة أدلي بدا بالتايبت أبا تشتكي غريبة أمريكا وتحالف دولي وأوروبا جي تشين سوريا وعراق ديجي ترور شردكن كردان الحرب ملي بوارا علي كارك ديجي ترور وتركيا أشكره تركيا ببري قطر أشكره السوري والحمود بمريش بقرقة كسر هيك شليكي خوجي ترورن دس خضراء ليبيا دار بوكو حرام هيرو جيمس جيفري داره بالا دبل تركي بالتركي دي بيجي دبي اف شهيدان التعزياتكم تركي ام هاتنا بنن التركي شج مدخل شو الكاري ورا بكن لدنگ ندر که امريكا در كتن دبي او مشكله ام تداخل ناكن ما بين روسيا وتركيا ده اف جيمس جيفري غوتنا غوتي كار دكيل تركي نسرجا امريكا و اف تشتاجي نه قبول كرن هيرو تركيا كرك ترور سر عرض سوريا شردك ترور محافظة ترور دیگه درجه ترور تجدید که دشینه لیبیا و افریقیا. سیاست امریکا خلطیه سیاست امریکا د ترکیه جو پشتوانیا ترکیه د کدری د بینی یعنی چما د امریکا چه بکل شونه هندک پشتوانیا وصال امریکا شتونی دیجی ترور و شتو کارد که کو ترور روزات نو کم بکه و شتو قاسم سلیمانی کوش گواد سروک استخبارات ايران ترور خورد كري لرجال نوين لبنان وعراق لو لازم امريكا ضغطك ايكونومي تركيا بك وايهاني استخبارات باي اردوغان ترور خورد ك حقيقه لازم ملت رجال نوين هيفيه اوج الاورترابه كترور كان بهجر امريكا واوروبا افترور تركيا وقطر خورد كن استطرف الاسلام بالسنه وشر ترور الرجال نوين درج بكي بله أنا في دار دريشنا كان في دار زوزو أو شر بكو بتا دعوي كرن كاكاز دمزان مدنيجي اللي بيجي مدني اللي بيجي تبدا الدرافن دار تكافن برانيوات تنهاري من كردان بري لدمكو أوبراسيون تركيا ده هاري من كردان لجدبو باجر الكردان جهات الفعلا كرن يعني المسألة بنا برينها فيز فستاني بويا تشتك دردك مازن تشد بهيسي بتاعي بدج بنابرينكو نهادا كافن جي قد بي دين هاري من كردان بري برسبر مادام كو امريكا واوروبا شافي خا كار تركيا وقطر دغرن او نو ترور خورت بكن كار تركيا وفصائل خو ترور العفريني وسريكاني وغريس بي اشكاره ومهاجرين بربنا دبي سرميدا اف شراهي الادب دبي عالم شافي خو دغري و جروب ترور دور تركي او شراوي بردان به و انسان سیویل پر در کبنه و امم متحده جیبینا شک پرا کن بک امالی کاری بکنه که اف شروکا درج دکی اف شروکا نه سکناندن اف ملتا مدنی پریشان دبن
ودريج بك هاجر امريكا حدا كي تروري تركيا وقطر دانينه باشا تشد بيسي جي بنابرين كرد اند اوبراسيون تركيا دا جي سريكاني وجهندي الرافيانا وجهان بلا بابونا راشوان الفيزبستاني وشاد بيسن حتى انها الكاري كي خورت تدرى نقشتيوانا وروشوان خرابه هم روشا بنابري ادلب خرابه هم روشا اي سريكاني خرابه حردر بلا بونا حتى قشنا سوريا تقلق دولتانا بلكي وبداوي بيسي بن برفدا سر سنوري تركي ايران يجي قال لك بن برفدا شون اواجي شر كل تركي وجروب اخويا تروري الوار كده كل سوريا كان ادلب كان اواجي انسان ما ودري بدن باشا نتواني قرتي رولي ويتشا تشكو نها بلكي شر قال لك جانينا نتواني قرتي دكارها رودري علي كاريا بقينا او ما رولي ويتشا او دكاري يعني دبيجي رول خبر الدولة جليس لأنها دبيجي رقم بربو هجمار بربو وبراي هندكة أمن كان دوري كخبريزن وشرجي بردوامة بلكي دهوني آخفتني يكتر أبدا قوتن كحتى إنها أو رولا نيلي سلم بلجي بريشان بلكي كاز قالك سباس لسه تخش آزاد كوباني سياسة مدار وسياسة مدار واندامي بري برلماني سوريا بمربو وچندين اندام برلماني هريما كردستان عراق جي داخوازا جيفينكا اوارتا ديكن تايبت جبو بحث كرنا ريكن يعني ديتنا ريكن دليفين كاري پیدا کرنا دليفين كاري جبو هزاران بيكارن درچوين زانكويان شلر درچویا زانکویه بکالریوس د راگهاندنه دا هيا و زاناجی ماستر ل بریتانیا بدست خستیه ل تو جوانو به هزاران کسین دنیا نوکوان خودی بروانامه لهرما کردستان نهاتنه دامزراندن خینا له همولات کیش دامزراندن نی خوب هم کسک بلام حکومت دیتوانی پلانی هبت هلی کار برخصند لولات کردستان خاون زور بیگی کی گرینگ که بتوانی هلی کار برخصند دامزراند لکردستان هموی بوته واسطه من خو ماسترم هي لبريطانيا للندن جامعة كينغستون تعديل شهادة مكردية لكردستان ما ويت سندين صار دمي داب مزريم صار خو بخش زان كوي صلاح الدين كوليج نوريتوانا كان درس من قوتي تبع بداخو يعني اوي زور ما عندهم هم توشينا خوشي انسان توشينا خوشي دروني دبي لبريطانيا عظمات شهادة بيني او هم ما عندبونا او هم بيشيو بيكاريا يعني او خلقا هزاران کس شهاده و ناتوانی داب مزری دوزده پارلمانتارن فراکسیونن جدا جدا ین پارلمنتا هرما کردستان نویسارک آراسته سروکاتیا پارلمنتا کردستان کر لدور پرزگریکا درچوین کنه هاتنه دامزراندن کو با آماده بونه عالیه برپرسیار ژ حکومت رونشتنه که تایبت ور پیکانین دو جوان پارلمانتارن کو امضا و نویساری کرین جبودنگ امریکای و ها دان خویا کرن هم نینرن حکومت بهنا بانگی هشتکن جبو پارلمانی همجی جنابا هولا پارلمانی کردستان داجی گنگ شو مناقشه لسروی چند بهته کن ریگه چاره یک جبوبان در چون زانکو پیمانگها بهته دیتن چونکی براسی نقل کرت تایبت نقل کرت حکومتی زوربه وان گنجا کمپیوتر 182000 در چون زانکو پیمانگهان همو گنجن هزو شیان هر ولاته کی سر گنجانا لی بداخو الهرم کردستان نشیا مفایج هزو توانا و شیانت اوان گنجاور بگیرین ارکیمکو ام دیف د صلات خو کار بکن نکو یه دیر می توسط شارعی و جاده که چوا اف درچویا گوشنا کنه پر ریکت ریکراوت مدنی پر ریکت مظاهره کی خرفبونه که او پتوی یعنی همی بین سر خطی دا جبوی کو یاساس سرور بو ایدی خزمو کسوکارن برپرسان به واسطه نه دامزراندن و دامزراندن جبو همو تخوچونن جواکی با گواشتن مزن لسر سازین حکومت هنه امل دور نبونا درفتن کارو دامزراندن سری ل وزارت کارو کاروبارن جواکی بخن جنزی پلانوان دوی واریدا برچاو بکن بین 6 سنترن الهولر دوک سلیمانی گرمیان زاخو سوران هر کسی که بیکار بیدن خلوا سنتران ناف نویستیتر پشت انگی چپ ریکا پورتالی کار آن وبسایت دایرامه یان بریکا لجنت مید گران بدوای کار بدوای دفعتی کار کردن دی سر پروژه گران پشت اینکه تلفن بوان کسر کنه نافت خونه ویسین البته البته افشش جهب تنی کافی نبون جبر هندی ما هم هنگیل گل رکراوا جایزید کرد کو دو پاس بو ما دیزاین کردن ام رکاوام پاس سردانا جهت دیر بکنه جهت مثلا تل نبید رکراوا کادی بجنی رکراوا هنگاریا بجنی اچ آی ای او رکراوا هری کاریا ما کرد کو بنکت ما پیدانا قرضی بچوک الوان جهت مثلا تل نبین همان کار دیجی کار
بەکارخستنەژی بکەن لە هەرێما کوردستانی دامەزراندن هاتیە سەکنین و بە هزاران دەرچوێن زانک و پەیمانگەهان بێبەش بۆ نەژە دامەزراندنێ. ئەحمەد جێباری دەنگی ئەمریکا هەولێر. سەرڕای ئەوەی کە کینیا لە ساڵی 2011 خەتەنەکردنی کچانی قەدەغە کرد، بەڵام ئەو نەریتە لە هەندێک کۆمەلگای نەژادی بەردەوامە. سەرۆک ئۆهۆرۆ کینیاتە بەڵێنی داوە کە تا ساڵی 2023 کۆتایی بە خەتەنەکردنی کچان بهێنێت. ئەمەش 7 ساڵ بەر لە دوامۆڵەتی نەتەوە یەکگرتووەکانە بۆ ڕاگرتنی ئەو کارە، بەڵام چالاکوانان دەڵێن هێشتا کاری زۆر ماوە بکرێن. دەمێکوژیە سلیڤیا کەیس بتنێ 7 ساڵی خێزاناوێ گوت بۆیە دێتو هەیە سنەتkirin û ev dabûnerî teke ku gelek ziyanê tendirûsî ji bo jinan peyda diket. Rojekê berî rewresmên sinetkirinê dest pê bikin, keysî ji mala xwe revî ku dikevî de gundekî li Ewasonê Gîro li welatê Kînya. من بریار دا بوو من باشترە ez biravim eger xwe ez bimrim. Çinkî min ew heste hebûn. Xwe rojekê babê min ez negehandîme xwendingehê. û nuket vêt min sinet biket. Erê piştî min sinet ket û min ji xwendingehê bêbar ket. Di çi çêbît li dîv da? Divêt tu şû bikey. Min jî got baştire eger ez bi xwe biravim. Çi min harîkarî hebît yan ne? Senterê tasarûyê kiçan cihek bû keysiyê peyda kir, da ku bimîtet xwendingehê da û nehête sinetkirin. Agnes Priyo ya temen 63 salî damezrênera senterî ye. Ev ji sala 1999 were harîkariya pitir 1000 kiçan kiriye. Armanca wê ji parastina kiçan ji ber egerekê taybet e. Ji ber wê ew ez tê rabûrîm, kes neşit bêşte min ku sinetkirin ya baş bî. Min bandorê wê yê dî nedizanîm. Belê ez wê êşanê dizanim, ew ku ez tê rabûrîm. û rojê hemiyê xwe niş mit hat. Belê bû kesê xem nebî û piştî vê serhatiyê ez mezin bîm. Welatê Kînya ji sala 2011 were sinetkirina kiçan ya qedexe kirî. Lê her li hindek grûpên necadî wekî Masai, dabûnerîtekî taybet e ji bo jinan berîşî bikin. Netewên yekgirtî dibêjin, êk ji 5 jinên Kînya di navbera jiyê 15 û 49 salî da yên hatîne sinetkirin. Tête texmînkirin ku niha nêzîkî 200 milyon kêç li cîhanê bi awayekî hatîne sinetkirin. Her wisa tête texmînkirin ku heta sala 2030 15 milyon kêçê dî ku jiyê wan navbeyna 15 û 19 salan e bêne sinetkirin. Ev jî hejmareka gelek mezin e ku nabet emrekî bidên bi qewmet. Çalakvan dibêjin ku civak û xêzanên Kînya pitir piştgirîkirin divêt da ku sinetkirina kiçan bi dûmahî bihêt. Keysî li bere vegerîte ve bû mala xwe bû êkem car piştîborîna 11 salan da ku digel xêzana xwe pêk bihêt ev. Ew dixwazît xewna xwe ku bibîte nûjdareka pizîşkî digel wan parve biket û nîşa hemiyan li gundî bidet ku kiç nabît bihête sinetkirin û divêt hemî biçine xwendingehan. وەزیری دادی ئەمریکا ویلیام بار دەڵێت تویتەکانی سەرۆک دۆناڵد ترامپ لەسەر وزارەتی داد و کاربەدەستانی و مەسەلەکانی بوونەتە مەحاڵ بۆ من بە کارەکانم هەڵبستم. ئەم تێبینیانە هاوکاتی ئەوەن کە وزارەتی داد دووچاری مشتومڕێک بووە سەبارەت بە پێشنیاکردنی ماوەی حکمی تاوانبارێکی هاوپەیمانی ترامپ. تێبینی دەنگ و سەدای زۆری داوە لەلایەن یەکێک لە وەزیرە هەرە متمانە پێکراوەکانی سەرۆک ترامپ چەند ڕۆژ پاشەوە دێت کە وەزارەتی داد بە ڕێبەرایەتی وەزیری داد ویلیام بار بڕیاری بەسەر ڕاستپەردەی دادپرسەکانی خۆی داوگوتی دەبێت سزای زیندانی سووکتر بۆ هەواڵی لە مێژینەی ترامپ ببڕێتەوە. ڕاجرستۆن تاوانبار ناسرا لە بەردرۆکردن لە بەردەم کۆنگرس، هەراسانکردنی شایەدان و تەگەرەخستنە بەردەم داد لە پرۆسەی لێکۆڵینەوە لەسەر شیانی دەستێوەردانی رووسیا لە هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی 2016. دادپرسان داوایان کردبوو ماوەیەکی دوور و درێژ زیندان بۆستۆن ببڕێتەوە. ترامپ بە و ڕاستپاردانان ڕازی نەبوو. لەسەر توییتی خۆی ڕخنەیەکی توندی گرت لەوەی پێیگوت بارودۆخەکی ترسناک و زۆر ناڕەوا. بەڵام دادپرسی گشتی ویلیام بار لە وتوبێژی دەگەڵ ABC نیوز گوتی کاتیەوە هاتووە ترامپ دەست لە توییتکردن هەڵگرێت سەبارەت بە دۆسیەکانی تاوانباری وەزارەتی داد.
تێبینیدانی ئاشکرا و تویتکردن لەسەر وەزارەتی داد لەسەر ئەو خەڵکانەی لە وەزارەت کارەکەن لەسەر ئەو پیاوژنانی لێرە کارەکەن یان لەسەر ئەو دۆسیانەی لە وەزارەت ڕاگیراون سەبارەت بە دادوەرەکان کە چاودێری دۆسیەکان دەکەن وای کرد من نەتوانم کاری خۆم بکەم و دادگاکان و دادپرسان لەناو وەزارەتەکە دڵنیا بکەمەوە کە ئێمە ئەرچی خۆمان بەپاشی دەکەین. بەڵام وا دەرچوو کە درەنگانی پێنجشەمە و ترامپ پشتیوانی لە دادپرسی گشتی کرد و وتەبێژی کۆشکی سپی لە بڵاوکراوەیەکدا گوتی سەرۆک بە قسەکانی ئەو ناڕەحەت نەبووە. ڕاستباردننی سزای قورس بۆ هەواڵی متمانە پێکراوی سەرۆک کە لەلایەن کاربەدەستانی وەزارەتی داد هەڵگەڕێنراوە پرسیاری سەبارەت بە گوشاری سیاسی لە ڕاددەبەدەری کۆشکی سپی هێنا ئاراوە. کاربەدەستێکی وەزارەتی دادکوتی بڕیاری هەڵگەڕانەوەی ئەوەی ئەو پێک و ڕاستباردنی سزایەکی دوور و درێژ درابوو بەر لەوەی سەر لە بەیانی سێشەممە سەرۆک تویتی لەسەر بکات. چوار دادپرس بە نیشانی ڕەخنەگرتن دەستیان لە دۆسیەی ستۆن هەڵگرت. چاودێرانی یاسایی دەڵێن کرۆچی نیگەرانیەکە بەرەو لە ناوچوونی هێلی دیاکردنەوەی سیاست و سەپاندنی یاسایە. نەریتێکی لە مێژینەیە کە دادپرسان سربەخۆ بن لە کاربدەستەکانی سیاسی ئێمە داوامان ئەوەیە بێ هیچ دەستێوەردانی یاسایی بریاری سیاسی خۆی بدەن. دادوەرێکی دادگای فێدراڵ بڕیاری یەکجاری لەسەر کەیسی ستۆن دەدات. ئەمانە هەمووی مشتومڕی زیاترە لەسەر وەزیری داد ویلیام بار کە ساڵی ڕابردوو ناوی سەرۆک ترامپی پاکردەوە لە مەسەلەی تەگەرەخستنە سەر بەردەم لێکۆڵینەوەی رووسیا. سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران نانسی پۆلۆسی ڕازی نییە و گوتی وەزیری داد خۆی گەیاندۆتە ئاستی زۆر نزم. بڕیارە ویلیام بار لە کۆتایی مانجی سێ لە بەردەم کۆنگرێسی ئەمریکا شایەدی بدات و ڕوبەڕووی یاسادانەران بێتەوە. ڕێخستی ساغڵەمیە جیهانی WHO دەبێژە یەک ji sedemên zêdebûna jimara vegirin koronavirus li Çînê şêweyê destnîşankirin û rîportkirina wê ye. Çîn dibêje bi piştrastî koronavirus 1800 kes vegirtine û 13322 li nexweşxana li jêr taqîkirinê ne li herêma Hûbî. WHO dibêje piraniya vegirên nû bi egerê şêweyê xirapê rêportkirina wan in. Hevdem, Japon dibêje welatiyekî wê bi vayrosê miriye. Li Amerîka jî vayrosê 15 kes vegirtine lê karbidest rijdin ku astê xeterê li ser xelkê Amerîka nizme. ڕەوشی دژواری ئەو هەوای کەمپەکانی ئەفرینی سووریا لە ناوچەی شەهبە باری ژیانی پەنابەرانی سەختتر کردووە بەڵام هێشتاش ئومێد هەیە بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان. هەرچی قەس بەرفبارین جihê kêfxweşiya zarokan be ku erd kincên spî li xwe dike lê li kampên derbiderbûna Efrîniyan barîna berfê dibe sedema xem û fikaran li cemdayîkan ku serma û seqem tûştir dibe û tirsa zarok nexweş bikefin jî zêde dibe. û berf û seq û zivistan sor e pir sor yanê. Em qeçika dikinin dir germe bin çodrê germe sûbe mozit heye yanê. Bes em qeçikine diedzin sor dervo. Em yani em pir çetine, pir zehmet e, pir zor e. Heriye zivistan sor e. Yani jiyan derboz nabe. Em dixwazin vegerin malê xwe. Tevî ku rêveberiya xwe ser sûtemenî ji bo derbideran dabîn kiriye jî lê jiyana li kampan bi dijwarî di nava tengasiyan de derbas dibe. Darin dervo tên işte almam berf boranı yani serma haye yani sermoye berf boranı dünya işte am ke bakşin nasibe ma hanoye am ke sukin am kedarin و inşallah jî poşî tengatan faralaqiye. Allah kerim ev inşallah. Zivistana îsal jî ku bi barîneke zêde ya baran û berfê rojên wê derbas dibe, bar girantir kiriye û hêştiya rewşa derbiderên çiyayê Kurmênc zehmettir bibe. Em berel gondo bûn, îzing fir bûn, sûbe germ bûn, tişt hebû, em pir dernediketin dervan pî nedihesîn. Me jovîn de hozîrê xwe dikir, me tiştê xwe dikir, bes bi derê çûle. Berf dibore boran dibore bin çodir diqerimin sore. Em dê mişnobin. Pilleya sarbûnê jêrî sifrê ye û berf û qeşa li derdûrê ye. Lê dîsa tiliyên sar bi hêviya vegera Efrînê awazan lê dide. Kutarîtiya dûrbûna ji Efrînê bi spîbûna berfê ronî dikin.
دا کروژه که وگره هبه نوروز را شدنگ امریکا جی کامپین شهوه خێزانێکی کوردی عێراق وەک هەموو خێزانێکی دیکە کاتێک پێکەوە بەسەر دەبن و نێزیکەی هەموو ڕۆژێک کۆ دەبنەوە و باسی ژیانی خۆیان دەکەن و جۆ لە یەکتری دەگرن و لە باوک و داچیان فێر دەبن. بە پێچەوانەی زۆربەی خێزانەکان دوور لە ماڵ و ئەناندینی خۆیان کۆ دەبنەوە و خەریکی وەرزشی بەرزکردنەوەی کێشی قورسن. قارەمانی بەرزکردنەوەی کێشی قورس محەممەد شەمسەدین لە کەرکک خاوەنی یانەیەکی وەرزشیە. ڕاهێنەرە هاوبەشەکانی کەمێک جیاوازن لە خەڵکانی تر. کۆمەڵگە گۆڕاو و وەک پێشوو نییە هاوسەرەکەم لەگەڵ من لە هەمانیانەدا ڕاهێنان دەکا ئەمەش ئاساییەوە هیچ کێشەیەک نییە ومێدەواری نائیندەدا لە قارەمانیەتەکانی جیهاندا پێشبڕکێ بکەین و خۆمان و منداڵەکانمان نازناوە جیهانیەکان ببینەوە. محەممەدی 41 ساڵ بە پشتیوانی هاوسەرەکەی دەیان قارەمانەتی بردوێتەوە لەوەتەی دەستی بە ڕاهێنان کردووە لە ساڵی 1997. بینینی هاوسەرەکەم لە کارەکەیدا هانیدام بەڕاستی هاوسەرەکەم هانیدام لە قارەمانیەتیەکانی کوردستان بەشداریم کردووە و پلە یەکەمم وەرگرتووە. منداڵەکانشیان چالاکن و ئومێدەوارن وەک باوک و دایکیان کێبرکێ بکەن. مناڵەکانم ئایندەیەکی چاکیان لەبەردەمدایە دەخوێنن ڕاهێنان دەکەن من و دایکیان بە وەرزش ئاشنامان کردن. بەردەوام لە هەفتانی سێ جادێم یاریەکەین لەگەڵ عایلەکەمان. میدیا دەڵێت ئەو دیوارانەی کە کۆسپن لە بەردەم وەرزشی ژنان لە هەندێک ناوەندا ماون بەڵام ئامانجی ئەوەیە کەمیان بکاتەوە. دەمەوێت هەر ژنێک من دەبینێت هەمان شت بکات و ڕاهێنان بکات وە شارەزایی هێز و بازووی خۆی بێت. دەمەوێت ژنان لە دەرووندا خۆیان بەهێز بکەن نەک لە ناو ماڵدا بمرن. دەمەوێت شارەزایی خۆیان دەربخەن وەک هەر یەکێکی تر بەشداری بکەن. محەممەد دەڵێ ئێستا قورسترین سەختی کە ڕکەبەرەکان بەرە ڕووی دەبنەوە نەبوونی پشتیوانی حکوومەتە. خەرجیەکانی پێشەبەرچێکردن گرانن. خۆراکی چاک و کرێی سەفەرەکان هەمووی لە گیرفانی خۆیان دەردەچێت. دەخیل ئەمڕۆ 4 مانگی دوو ڕۆژی خۆشەویستی و عاشقانە کە خۆشەویستی لە نێوان باوک و دایکان و برا و خوشک و برا و عاشقانیش. هەندێک کەس تا ڕادێک بە هەڵەوەریان گرتو بازن بەس بۆ عاشقانە ئەوە بۆ خۆشەویستی بینی دایک و باوک و خوشک و برا و بۆ هەموو کەسێکە خۆشەویستی هەر شوێنێک هەر خۆشەویستیە بۆ هەر شتێکش بە هەر خۆشەویستیە ڕاستە حیدەر ڤالنتاینز دەی ڕۆژەکە بناوە لە جیهانی تێکردن زانم لە هەرێما کوردستانە عێراقێکی گەلک خەڵک دەکەن و تایبەتجی گولت سۆر پێشکەشی دۆست و هەواڵت خوا دەکەن ئەوە تشتێک ناو بوویە لێ تشتی سیر حیدەر بۆ نمونە هەیڤاسێ چەند وڵاتین ئاسیا تێکردن بناوێ واید دەی بهیویا دەبن خۆش ئەم تێنە بەرنامە هەیە بەرنامە کورد کۆنەکشن هەر شاد و بەختەوەر بن و خوداحافیز هەر لە خۆشی دابن.